Ka Joint Action Committee jongki laiseng berkentup ek all Jaintia Cement and Clinker Transporter Association, ka Jaintia Hills Truck Owners Association bat ka Meghalaya Truckers Union. Haka sibalang juga tayo kilarai ban Sangeh no ek jingkit Dewbilat naki Karkhana penmi Dewbilat haka distrik East Jaintia Hills nado ka kat santarik mentau benai. Namar kadau bagi Karkhana kila kentaj ban penterikam ya kedor baikit bertemai balabo da ke sorkar jela. Ka sorkar jela haka kat lai trik kula lengkot mentau senam kala penmi ka jing penbenak bertemai ya kedor baikit baiba jong ki Trok ya ka Dewbilat naki Karkhana ki badan ha East Jaintia Hills. Haka ni kijing penbena la penkiwe ka dor by kit mar jong ki Trok syaka kandai tengka si kilometer haka siton habaki ya haka surok rong sipho tengka siton habaki ya haka surok mau bat khatar tengka siton habaki ya haka surok khoro khoram handrei nakaliang juki Karkhana kila kentaj ban penteri kami kini kijing penbena karai jong ka Joint Action Committee ban Sangeh no ye kijing kit Dewbilat kalami hadian ke jingelang jongko All Jaintia Cement Manufacturers Association kebalakaran syai bakanam penteri kam setia ya kani kejing penbena namar kani kadau ka Joint Action Committee kala Sangeh ban kit Dewbilat nadu ka sinukong joko tayo bat kani kala penbor ya ki Bor District joko East Jaintia Hills ban tuklar bat ban penbet ya kejing per jingmut jong kini ki arliang mamla nakaliang juki Bor District kila khot ye kejingelang jong kini arliang mamla ha kasi palai handai kani kejingelang kala pulam bat ke klemla ban poi sakanu kanu karai namar kani kadau ka Bor Penyak District kala ano da ka hukum bakini ki arliang mamla ki diban penbet no ye kani ka kam hapo kasitayo. Again we are telling this question of the decision because we are telling if this is 9 rupees is not the price is being fixed by the government. This is the highest price, which is, and after that we have been also told after that this is a negotiable price. After that negotiable price, which accordingly we are talking with them. Definitely, when next meeting we'll sit down. We shall request them. Time to time, previously also we were discussing price increasing the price, timely price, etc. And in comparatively, if you compare with other states, Meghalaya price because of the hills area. We are giving more if you compare with this. Prices from this nearer distance definitely remain more and prices with the long distance will be less. Kot kuda pa iki kot kuwa ong isya ba krek kam ka gani kanu bagi son le da pa iki tanre plus wonnai dang kwa ide pun niu ki de pun kol ong isya ba ailat i wi cham yu pi yo klam hijing to gini ke ki ke kre in hijing to ni ka dorat tanre kim respon gi mungi kre i ketik bentang mungi da kita ngoi kelam ong pemban gi i dau ai FIR dau le i oro gi bentang tang ku bitok usnya si wate ketik ai FIR gi MM1 i haitai ulaya huri hurai ki MM kwai wan la kurmar ki i wan kwai wan haitai ula pen snyau tho u snyau tho jengmut non he du ke ti ke jengmut yong i wada yo i wada yap i ha ke ki kre yang MM da kemai ke ji yong i kwai ulaya pasca thok jumut don hiu kim amuwan i hagajing to oki ulai huri hura kado kamte tengah deu kerpat yig sarkar yo him khia ka gani kam lam kamte te igi pai ba dau yap e hadin temban se i bano yap gi i hab yakhi jing sha ke jing wan jungi sini ke ji si nakaliang jo ke Meghalaya Truckers Union ka expect nta sngi ba kan don no ke jing sok bang yo no nta ka cooperation bang ye tre lang yang pak cement factory ku bang du tre Rai ondang ila poi mta sing ni kata kijing keren jungi kampoi ci ru ke nakaliang ju disi ai ku blai sibun baula ai por beng ni sa sitiau te ban yo ban ye penbet ye kini kam te ni nakaliang jong Meghalaya Truckers Union ka blai ka wei nang member jong ji si ni kerpat ye member jungi ba kam keempat ni 4 lak ban penyak cekmat ni kerpat ye member jungi ba ni set try itu kali jungi tu banginya persang yang ban ye penbet ye kini pat kat hadu bang 4 lak ban penbet ye kini kam kini kanon cooperation jungi against the cement factory kan ya ba cekmat ni kermen ruba hadin kini sitiau dan ni swa kini ke sitiau ni lak ban penbet ye kini kam nang ba barok kini ki member jungi bagi bomdai ru ki member jungi kin yo pada ban trai yang kam ke bersek trai mat
Ika last decision ladam up ladam sekesarkan lem up ki lorok ki bentam up ki ti imban se I hap klusi dekeri dekiri yang getrok onar yang I klusi ka sarok kerut orok.